Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Inggih alit-alit sarang sami kecunduk muali ring S channel sarang Bapak Edi sane pacang ngaturin tur nagigin pepelajaran bahasa Bali ring rahina mangkin. Anto punika ngiring alit-alit sarang sami becikang linggihe siagayang ini sarana pepelajaran mineka di buku, HP, pulpen, buku catatan, miwah sanilianan. Inggih lanturang Bapak sekadi lumrahnya nih utawi seperti biasa niki Bapak nagingin ring PPT makudang-kudang gambar niki nggih. Niki gambar ka pertama, gambar kaping kalih, gambar kaping 3, gambar kaping 4 nggih. Nah niki gambar napi. Nah maka sami puniki gambar anak mebebausan nggih utawi orang yang sedang berbicara. Nah mangda alit-alit uning napi pepelajaran ring rahina makin sane mepaiketan utawi berkaitan dengan gambar ini sane makin iragem lajah indik gancaran Bali nggih. Pepelajaran ring rahina makin inggih punika gancaran Bali. Nah makin sedurung lantur ring materi nggih wenten tetujuan pepelajaran utawi tujuan pembelajaran kita nggih. Sane ke pertama nelatarang tegas gancaran. Nah tegasnya ini menjelaskan arti gancaran nggih. Sane kaping kalih utawi nomor 2 nelatarang soro-soro gancaran utawi menjelaskan tentang jenis-jenis gancaran. Sane kaping 3 nelatarang sarana nguangun gancaran utawi menjelaskan tentang apa saja yang bisa yang digunakan untuk membangun sebuah gancaran nggih. Sane kaping 4 nelatarang pembinaan gancaran manut soronya nih utawi menjelaskan tentang perbedaan gancaran berdasarkan jenisnya nggih. Sane mangkin sane ka pertama nah niki. Tegas gancaran utawi arti gancaran itu nggih napi. Nah, ini rereh gancaran punika ring basa Indonesia punika pada sekali prosa nggih. Prosa Bali Indonesia. Nah, dados nyani Presiden Pak Edi Cudetang gancaran punika wantah kekawian bebas saniten keikat antuk uger-uger. Artinya karangan bebas yang tidak diatur oleh aturan yang berlaku nggih. Uger-uger puniki aturan. Nah sane mangkin antuk punika aturannya nih punika napi manten. Nah nenten nganutin guru lagu nggih. Nenten nganutin tembang, nenten nganutin padelingse. Nah karena bebas utawi nenten keikat antuk uger-uger pasti ke nenten nganutin meke 3 puniki nggih alit-alit. Nah makin lantur soro-soro gancaran utawi jenisnya nggih. Nah soroh punika Pak Edi bagi dados kalih nggih atau Pak Edi bagi menjadi 2. Niki wenten gancaran Bali Purwa, wenten gancaran Bali Anyar. Nah Purwa punika gancaran apa nggih tradisional nggih. Ring gancaran anyar punika pasti ke gancaran modern. Nah napi makin yening rerah ring gancaran Bali Purwa utawi tradisional nggih. Nah napi punika nah niki soro gancaran sane sampun wenten ring dumun tur nenten ini proses modernisasi. Nah artinya jenis gancaran atau prosa yang ada pada zaman dulu atau yang sudah lama niki nggih dan tidak terikat atau kena proses modernisasi nggih, tidak kena pengaruh hal-hal modern seperti sekarang ini nggih. Nah mungkin imbenya nih utawi contohnya gancaran Bali Purwa puniki wenten sani mau sang ini agama, cerita fiksi, sejarah, pengobatan ampun niki Pak Edi Iwang ngetik peraturan, hobi, magis, arsitektur. Nah mungkin Pak Edi niki sampun
dagingin nggih. Ining ring agama gancaran punika sekali napi, sekali weda utawi mantra utawi puja, tadua, tutur, kemoksan, kelepasan, upekara, lutuk, iwah warike nggih. Sapunika taler ring cerita fiksi gancaran bali purwa punika merupa itiasa utawi parwa, wira cerita, tantri, sadua. Nah niki miwah selantur nyani. Alit-alit presiden niki video puniki paus nggih catat napi manten sani penting-penting nggih. Iriki Pak Edi sampun aturang nggih. Sampun lengkap niki. Nah mangke lantur ring gancaran bali anyar utawi modern. Nah niki nggih. Soro gancaran sani sampun wonten ring abi mangkin tur geni proses modernisasi. Nah niki kebalikan nggih utawi metung kalih sareng gancaran bali purwa. Ining anyar ring abi mangkin, ining purwa abi dumun, ining anyar keni proses modernisasi, ining purwa nenten keni proses modernisasi. Nah niki sampun jelas pisan nggih. Nah mungkin imbenya utawi contohnya napi wenten sani merupa satu bawa utawi cerpen, wenten sani merupa novel utawi roman nggih. Irki sejroning cerpen puniki wenten sani memurda mirah. Nggih punika sani kekawi oleh Putu Sedana niki tahun 1969 nggih. Wenten Iwang Tiang Newek oleh Anak Agung Gusti Jelantik 1969 taler nggih. Sampikeun Niluh Sari sani pengriptanya utawi penulisnya Ibe Mayun patah niki 1969 nggih. Asapunika taler ring novel utawi roman patah niki wenten Nemu Karma, Melancaran Kesasa, Ketemu Ring Tampak Siring. Nah niki taler sampun wenten sang sani ngripte utawi orang yang membuat nggih. Iki nah lantur ring gancaran bali modern utawi anyar puniki lanturannya nih utawi lanjutannya. Nah niki sanin poin C wenten sanin merupa puisi bali anyar. Poin D wenten sanin merupa drama bali anyar. Dadosnya nih ring gancaran bali anyar punika utawi modern wenten 4 nggih. Sanika pertama wenten satu bawa utawi cerpen, wenten novel, wenten puisi bali anyar, wenten drama bali anyar. Indek suang-suang imbe nyani dados iriki ampura iki sampun wenten nggih ring slide. Alit-alit dados pause catet napi sani penting-penting nggih. Iki ring gancaran bali anyar utawi modern. Mangking lantur. Nah, mangde irage preside nguangun gancaran utawi bisa membuat prosa yang bagus itu napi manten serana nyani nggih. Nah niki patut keuratian alit-alit. Nah, niki wenten pitu nggih, pitu serana. Sanika pertama punika alit-alit mangde uning. Unteng utawi suksma. Ring basa Indonesia tema nggih. Ini nguangun gancaran pasiku uning dumun temanya nggih. Tema uning. Usahan punika wenten kebaos pergina utawi tokoh. Nah, niki yening sejroning serana nguangun gancaran wenten pergina utawi tokohnya pasti ke iki merupa drama nggih, pasti merupa drama, merupa cerpen taler, merupa novel nggih, pasti wenten tokoh. Usahan punika lelintihan nggih, lelintihan puniki ing ring bahasa Indonesia alur utawi plot. Usahan punika wenten genah kesatuan utawi latar. Nah, pasti ke niki becik pisan niki ing sampun mendaging ketiga puniki wenten genah latar, ampura wenten genah, wenten dauh, wenten kahanan. Genah niki tempat, dauh puniki waktu, kahanan niki suasana nggih. Sampunika wenten genah sang pengawi utawi sudut pandang. Nah, sejroning wangun gancaran pasti ke mangde wenten sudut pandang utawi genah sang pengawi nike nggih. Nah, pikir orang pertama, orang ketiga, orang kekalih miwah sane lianan. Sampunika wenten paribasa utawi gaya bahasa. Nah niki yene irage wangun gancaran umpami niki nggih. Umpami merupa drama. Nah pikir drama Bali modern, drama Bali
tradisional yening sampun mendaging paribase sejroning bebawasannya nih utawi percakapannya pasti ke isi dari drama itu bisa lebih bagus nih karena wenten paribase. Nah, sane kaping untat menika pasti ke wenten tetua nih. Suang-suang kriya sastra sane merupakan gancaran mangde mendaging tetua utawi nasihat nih. Napi tujuannya nih mangde wenten pitekat majeng ringsang sani miar sayang utawi nasihat untuk orang yang menonton nih napi kedua utawi nasihatnya. Nah niki serane ngewangun gancaran ining alit-alit sampun murad yang mekesami puniki pasti ke gancaran sani kuangun punika kebaos paripurna utawi sempurna nih ki serane ngewangun gancaran usan punika. Nah, makin napi pebinayan gancaran manusoroh nyani utawi apa perbedaan gancaran berdasarkan jenisnya. Sanika pertama gancaran Bali Purwa nggih. Sareng gancaran Bali modern. Nah, makin indayang. Sanika pertama yening gancaran Bali Purwa alit-alit nggih arang mendaging wastan pengawi atau jarang berisi nama pengarang nggih. Yening ring gancaran Bali modern pasti ke mendaging wastan pengawi. Nah umpami yang paedi ring gancaran Bali Purwa punika wenten sane merupa satwa Bali. Umpami satwa men sugi men tiwas. Nah alit-alit napike uning sire sane ngarianin tahu siapa yang membuat. Napike uning dan nggih. Nah pada sekali puniki yening ring gancaran Bali modern pasti ke wastan pengawi pun keuningin nih sekali iwau imbu-imbu nyani wenten sani kebaos iwayan gobiah wenten sani kebaos ibe mayut nih ke pebinayan sani kapertama sani kaping kalih niki akehan nyeritayang ini karma pale sani presiden nganggen sesuluh hidup. Nah ini ring gancaran Bali Purwa lebih banyak menceritakan tentang karma pala yang bisa digunakan untuk gambaran dalam kehidupan nggih. Yening ring gancaran Bali modern akhirnya nyeritayang ini kewentenan keuripan parijanani mangkin, artinya konflik yang dibangun atau diceritakan itu berkaitan dengan kehidupan sosial sekarang nggih. Umpami yening mangkin puniki wenten virus corona pasti ke yening ane mekarya gancaran sani merupa napi luwire merupa drama umpamanya ini pasti ke murdanya nih berkaitan sareng corona berkaitan sareng permasalahan yang ada di masyarakat saat ini ke masane ring gancaran Bali modern nih. Sani kaping 3 ketahnya nih keikat antuk ugar-ugar. Nah pada umumnya niki yening rerah ring gancaran Bali Purwa puniki pasti mendaging ugar-ugar nyanyi. Yening ring gancaran Bali modern ke bawas bebas sadekan enten keikat antuk ugar-ugar nggih. Niki pada umumnya keikat antuk ugar-ugar niki ke bawas bebas sadekan enten keikat antuk ugar-ugar atau tidak diikat oleh beberapa aturan. Sane kaping 4 sesuratan sane asli ke kantun makehan ke surat nganggen aksara Bali, artinya karya sastra yang masih asli punika kebanyakan ditulis dengan aksara Bali nggih. Niki yening ring gancaran Bali Purwa umpami wenten ring lontar-lontar nggih sekali punika. Sekali ring gancaran Bali punika sane merupa mantra, itihase, parwa, kande miwasane lianan punika yening wit aslinya nih atau bentuk aslinya punika kebanyakan ditulis dengan aksara Bali. Nah makanya yening ring gancaran Bali modern samian ke surat nganggen tulisan Latin nggih pasti ke niki. Yening ring gancaran Bali modern semua ditulis dengan huruf Latin seperti naskah drama, naskah cerpen, naskah novel nike samian nganggen huruf Latin utawi aksara Latin. Nah nike pebinayan gancaran Bali Purwa lan gancaran Bali modern nggih alit-alit. Nah sane mangke niki pendek niki videonya nggih duaning materinya akidik.
Nah, makin yening alit-alit melar metaken, dados sering kolom komentar, dados sering lintang WA Pak Edi nggih. Sira uning wenten saning durung ngerti utawi durung resep dados takenang. Karena yening metaken alit-alit pasti ke Pak Edi eling utawi tahu siapa siswa yang aktif, siapa yang kurang aktif. Niki mempengaruhi nilai nggih. Nah, makin ada alit Pak Edi ngaturang sukseme duaning alit-alit sampun miar sayang tur maning nyarengin pepelajaran ring-ring mangkin yening wenten keiwangan sejeroning Pak Edi ngiring tur maning nagingin pepelajaran bahasa Bali ring-ring mangkin Bapak Nunas gangrene pengampur nggih. Nah, niki wenten ngekudang-kudang utawi beberapa sumber nggih wenten ring buku Udiane Sastra kelas 11 lan Roras, wenten ring link Google niki blogspot ados alit-alit klik yening merhidayang ring video nggih niki taler wenten taler yening Pak Edi mekarya media pepelajaran puniki pasti mendaging iringan musik nggih mangga nenten membosankan niki ring Degung Bali saning murde meong-meong. Inggih alit-alit sareng sami wantah kadyasa punika Pak Edi presiden ngiring pepelajaran bahasa Bali mangkin Bapak Puputang antuk parame santi. Om santi 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 om. Bahasa Bali ajeg.